Shalom jua-jua man banta krina setun. Jumpa kita ibas jambur setun ta wari enda. Me tetap dengan kita semangat dalani wari-wari kegeluhan si breken di bata man banta. Puji Tuhan. Kata di bata si jadi pergegeh man banta krina setun ibas wari enda. Ibuat ibas Yesaya 54 ayat 10. Kubacakan baginda nina. Bicara deleng-deleng misergia, uru-uru pai mundu-undu, tapi keleng ate kula miser ibas kamnari. Janah padan dame sikubahan, lalap pagu la mundu-undu. Begini na Tuhan sing kelengi kam tetap. Sehijenda penggogenta, ope dengan kita ngerana terdauhan karena kata di batenda, mari ras kita toto. Bujur o Tuhan di bata, ibas penegundu-gundu, penemanindu kegelung kami krina setun, sepaksa genduare Tuhan, ibre kenudunga kesehatan man kami, lid kami ibas daging bugis. Pasu-pasu kami o Bapa, maka ibas kegelun kami pe banci dengar kami jadi pasu-pasu man kala sideban. Bagepe tambahi kepentaran ras kebeluhan man kami, guna ngasuk kami ngangkai, terlebih pe makaikan katandu si entis nari i orati kami. Ibas gelar Tuhan Yesus Kristus kami ertoto. Amin. Setun sini kelengi Tuhan ta Yesus Kristus. Ibas perdalanan kegeluhenta singgo bagekal dekahna kuakap ngom lalakal pengalaman kegeluhan si dalani kita krina setun. Banci pengalamne bagi ukur maun arbahan caka ceda ateta banci ka arbahan kini tekenta jadi maubar entah pe banci ka pinakit ras bagai kape krina kesempatan si breken si sehman banta ganci-ganci ia reh sada pela tetap krina reh tapi krina naka laus. Maka ibas ndalani pedalan kegeluhenda memang di bata la pernah arjanji maka langit senantiasa biru. Tapi si jelas mekap di bata mereka serpang pula di bata nampati krina kita setun ibas dalani wari-wari kegeluhenta. Maka uganinta ngalaken perbeben sirah ngerim-rim kita wari lepas wari. Glaula kita celus ibas perdalanan kegeluhenta. Ibas denden sekolah minggu lit ikatakenna denden na MK si judulna biarpun gunung-gunung beranjak. Kuakap nggo jelas, nggo biasa indah si begi, ras-ras kita coba ngedai kenca. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang,
tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Setun sini kelengi Tuhan ta Yesus Kristus arah lirik lagu nendai, maka siidah ije sada pergegeh man banta krina setun. Ibas dalani wari-wari kegelunta, megati kal artina lane boseteh dalan siapai siaru sidalani. Banci artina ibas dalane awalna mejile ya, tapi ujungna bancika mbaba kebenen. Ibas mulai sada-sada permasalahan, banci awalna mulus-mulus ya, tapi akhirna bancika erbahanca kita kecewa. Bancika pas awalna artina pagit ya, tapi bas akhirna bancikana artina jadi krian kemalam ate. Eka makani na usur adis pagit epe ulamis utah kanina. Sebancikange tambar, tapi sinte buepe ula kamis pendut sebancikange racun. Jadi anu bagedege i harapkan man banta krina setun, maka bijak kita ibas menghadapi perbedaan kegulun enda. Ndai ikatakan maka dunia entah langit tidak selalu biru. Artinya kadang-kadang mendungkang. Ijenda maksudnya maka ibas dalani dalam keguluhan enda la krina mulus krina repaksa-paksa. Lit paksa rendah ukur, lit paksa cedate, lit paksa nuan, lit ka paksa merani raskai sidebanna. Nina filsuf Yunani ngatakan camaka sada masalah banci artinya ngasuk kita ngalokenca adi kita uga kita mandang, uga kita memaknai masalah ndade. Adi salah masalah nis artinya sinin arah segi negatifna, maka pasti kita kecewa. Tapi di salah masalah sinin arah dua dampar ya, dampar positif na misinen, maka melala situna dibalik sila siakak pandai li kangeje artina serpang pula sini breken di bata. Ni nandai di bata arah Yesaya 54 ayat 10. Bicara dalang-dalang miser gia. Uru-uru pe mundu undu. Tapi keleng ateku la miser ibas kamnari. Luar biasa setun sini kelengi Tuhan Yesus Kristus. Enda janji di bata. Enda di bata sendiri ngeranaman bantai bas Pak Senda. La enda janji manusia. Adi manusia tentunya ya janjina la terjemak mekin. La terkundulisa janjina. Banci artinya tergantung kepada situasi silit. Adi mungkin artinya situasinya menjilid. Banci artinya kundulina janjina dai. Tapi ada misalkan situasi ka berubah la bagi ukurna laya artina li ibas keadaan si senang bancika artina lane icikepna lane kundulina janji nandai. Tapi di bata sir janji membanta ibas Pak Senda maka tuhu-tuhu di bata si tetap megang janjina. Ia la pernah artina landalankan janjina. Pasti janjina itu amin, iya dan amin. Tapi uga minta artina ngalaukan senda kerinana. Maka banci dage si aminkan kai si janjikan di batandai. Aminna gia deleng-deleng ninandai miser. Uru-uru pe mundu-undu. Langkam artina secara logika lo kak mungkin mekin. Uga banci artina deleng-deleng dai miser ibasada tempat ke tempat yang lain adalah terjadi ije peristiwa alam misalkan. Lah mungkin. Ai artinya secara logika. Tapi secara kini teken maksudna ijenda. Maka hal yang paling besar pun yang terjadi di dalam kehidupan kita. Maka di bata kelengati di bata lebih asasi si berekena manbanta. Ia la pernah miser kelengatena bas kita nari. Artinya ialah tergantung kepada situasi silit.
keadaan sulit, kelengatan ini tetap membantah. Luar biasa. Tapi si ingat, tentunya kai sini katakan Tuhan dai ijenda, janji nenga tetap ipakai kena, tapi megati kal ibas perdalan keguluhan lah kita ngidah janji Tuhan dade. Seengkai, sebab memang kin artinya nggo gelap pandangan ta, lane jelas lane konsen kita. Bali misalkan ras ngenen entah natap sada ingan tapi erklang-klangken sada kaca. Adi kaca tandai misalkan meket, tentunya si idah kita arah sebelah tandai pasti lah bersih, lah pasi ya. Labor kita kan artinya objek tandai, sinan kita tandai laya bersih, laya mencile, tapi kita kan lid penghalang. Kita pe bagaikan labor kita kan dibate lar keleng man banta, labor kita kan dibate lane nepati janjina, tapi kita sendiri ibas perdalan kegelunta ngomlala tal artinya sekat ngomlala tal erbahanta hal silane siidah artinya perkuah ate dibate, padahal nindai dibata janji dibate pasti ijemakna, pasti icikepna. Senina ras turang setun sini kelengi Tuhan ta Yesus Kristus. Adik kita ngenen ibas kegeluhan sekala pelaut. Maka pelaut ndai artina banci sehiap bas tujunna. Ras banci kaya mulihi kurumahna. Ia aman jumpa ras keluargana. Kita kan lid penunjuk jalan. Emkap si katakan kompas. Entah dibahas artinya kapal-kapal biasa dipakai hakoda emkap navigasi nina. Jadi kompas yang nadai nuduhkan arah dalanna, arah dalan si harus ditempuhna. Ku gelasih ya ku bas tujuan nadai ras bancika ia mulihkan selamat dia. Kita pe setun sini kelengi Tuhan ta Yesus Kristus. Ibas perdalan kegelunta pe harus li kompasna. Li sinuntun kita, li singajari kita, li singarahkan kita ibas perdalan kegeluntan dai. Maka lah kita celus, maka lah kita ndempar kubas ingan sideban. Emkap kari, emkap firman Tuhan. Ikatakan ibas Mazmur 10 siwah ayat 8 10 sada. Jelas dikatakan maka kata dibate ema kompas, kata dibate ema penunjuk, ema singarahkan perdalan kegelunta, belaseh kita kubas tujun si arapkan dibata. Alu bagai dage, maka kita harus dage tetap rembak ras dibata. Kita harus tetap megikan kai si katakan dibata. Kita harus tetap redalan ras dibata. Maka banci kita ibabaina, maka banci kita i arak-arakna, maka banci kita i temanina ibas ndalani wari-wari kegelunta. Setun sini kelengi Tuhan ta Yesus Kristus. Ading gombagai kalkakna kita dekahna, iberikan kesempatan, iberikan dibata kesempatan manbanta guna dalani wari-wari kegelunta. Bagi katandai kuakap megatikang kita kecewa, megatikang artina nggo lane pelcik artina kini tekente kita kan perguan sebagai beratna. Tapi ugangi si ban selama enda sepaksa enda ibas dalani wari-wari kegelunta. Ku iseng kita repengendes. Apakah si darami dengar kang artina penampat-penampat sedeban? Si menawarkan artina dalan-dalan si mudah tapi ujung-ujungnya kebenen. Erbanja kita benen. Ataukah kita ngendaskan kegelunta mandi bata?
kuakap banci susungkun pusuh pratenta krina seitun. Adi engkau sidatkan jawaban nah. Adi engkau katakan maka aku tetap berpengeresman di bata. Sebab ku pegang janji di bata. Janji di bata la pernah mobar. Ia tetap megang janjina ras si aminkan di tengah-tengah kegelunta. Maka terjadi di tengah-tengah kegelunta. Wakap malam kal ateta krina seitun. Ibas dalani wari-wari kegelunta. Amina melala gia perbeben-perbebenta. Amin melala kal gia siman ada penta sila bagi kurta. Tapi kita tetap remeriah ukur. Sebab kai. Sebab perbeben sirhe izinkan di bataman banta. Maka kita megegeh. Maka kini tekenta reh paguhna. Reh buena perben sialami kita. Maka reh paguhna kita di tengah-tengah kegelunta. Maka seitun sini kelengi Tuhan ta Yesus Kristus. Ulah kita pernah nirangi di bata. Tetap di bate si ban jadi singkawale kita. Sebab ninandai arah ogen tandai. Tapi keleng ate kula miser ibas kamnari. Janah padan dame si kubahan lalak paguh la mundu undu. Jadi tuhu-tuhu di bate laidahna, lanenna, lanileina kaisi bahan kita, tapi ia tetap setia ibas janjina. Gundar gua kita merespon janji di batandai, maka jadi rema di tengah-tengah kegulunta, jadi pergegeh man banta setun. Sehat kita tetap setun, megegeh kita tetap sirembakkan diri taman di bata. Alu bege kita ibas masa tuan tapi tetap jadi pasu-pasu man kalak sireban. Amin. Mari ras kita toto. Bujur o Tuhan di bata. Ibas paksa sinti si enda. Engkau ibagikan kami katandu. Pasu-pasu kam katandu enda Tuhan. Pepankan kam pusuh praten kami. Gelah kami krina setun. Ibas ndalani wari-wari kegelung kami. Kami tetap erpengedesman bandu. Maka perkuah atendwe, janji-janji dwe terjadi di tengah-tengah kegulung kami. Kami pe tetap meriah ukur kami. Amin nagia melala kekurang kami secara fisik. Kami banci dengar jadi berkat mankala sideban. Ibas kelar Tuhan Yesus kami ertau-tau. Amin. Setun sini kelengi Tuhan Yesus Kristus. Sehijenda perjumpaan ta, jumpa kita ibas kesempatan si berikutnya. Tetap kita pengeresman di bata. Tuhan Yesus memberkati. Amin.